baragiye barisuganya bategura ikindi gitero cya kabiri, ari nacyo bagabye ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, umuhungu wa Mukobanya. Icyo gihe abatasi b'u Rwanda babwiye Mibambwe wa mbere Sekarongoro ko atazatsinda Abanyoro kuko bari benshi bikabije ugereranije n'abaje mu gitero cya mbere. Bwa kabiri bari baje ari ingabo 10,000 mu gihe ingabo za Sekarongoro zo zari 4,000 gusa. Ikaze ku miyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko, aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi icyanga turagishakira mu mwandiko ugira uti uko Abanyoro bateye u Rwanda bakabura uko barusohokamo bikarangira bamwe babaye Abanyarwanda. Ni inyandiko dusanga mu gitangazamakuru Igihe cyo ku itariki 20 Mutarama 2020. Ikaze kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Rero uri kumwe nanjye JDS Jean Daniel Sindayigaya. U Rwanda ni igihugu cyabaye igihangange kuva kera, gitoma ubuso ariko kikaba kinini mu mitekerereze ku buryo ibihugu byahoze bituranye narwo kuva kera biruzi nk'ishyanga ritisukirwa. Ubuhanga bwarwo wabubaza Abanyoro baruteye baje kwihimura bakahavana amateka na n'ubu ataribagirana, biviramo bamwe muri bo kuyoba no kuyoberwa iyo baje baturuka, bagahitamo kuguma mu Rwanda ari ingaruzwamuheto. Ibyo bisekuru by'Abanyoro babuze inzira n'abafashwe mpiri ubwo bateraga u Rwanda byaje kuhamara igihe bihinduka Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Indara n'Abasigari bazwi cyane mu bice byo mu majyaruguru n'Iburengerazuba bw'Amajyepfo. Abanyoro bagabye ibitero ku Rwanda mu bihe by'ingoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi ahasaga umwaka w'1411. Abanyoro babanje kugaba igitero cyabo cya mbere mu Rwanda ku ngoma y'umwami Kigeli Mukobanya asaga mu 1378 baratsindwa. Uko gutsindwa kwabasigiye umujinya nk'ubwoko bwashakaga kwigarurira ibindi bihugu mu karere. Baragiye barisuganya bategura ikindi gitero cya kabiri, ari nacyo bagabye ku ngoma ya Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, umuhungu wa Mukobanya. Icyo gihe abatasi b'u Rwanda babwiye Mibambwe wa mbere Sekarongoro ko atazatsinda Abanyoro kuko bari benshi bikabije ugereranije n'abaje mu gitero cya mbere. Bwa kabiri bari baje ari ingabo 10,000 mu gihe ingabo za Sekarongoro zo zari 4,000 gusa. Icyo gihe Sekarongoro yagerageje kwitabaza umwami w'Ubugesera Nsoro wa kabiri Sangano na Kimenyi wa kabiri Shumbusho w'Igisaka na Mashira ya Nkuba ya Sabugabo umwami wa Nduga. Ibyo bihugu byanze kumutabara bimutera utwatsi, maze Sekarongoro abonye asumbirijwe kandi u Rwanda rwe rushobora gusibama, ahitamo guhunga n'ingabo ze, abaturage ndetse n'amatungo berekeza i Bunyabungo mu ntara Kivu y'Epfo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Ubunyabungo bwatwarwaga na Murira Muhoyo wari ku ngoma muri ibyo bihe, amutuza mu murwa mukuru w'Ubunyabungo ari wo Rusozi Bukavu y'ubu. Abandi Banyarwanda batura ku nkengero z'umugezi wa Rusizi. Abanyoro baraje basanga Sekarongoro yagiye kera, bayogoza igihugu, batwara inka nkeya zishaje zahasigaye, batera Kimenyi w'Igisaka ariko ntibyakomera, batera Ubugesera umwami Sangano baramufata baramuboha, baramujyana ngo ajye kubereka aho umuturanyi we Sekarongoro yagiye. Bafashe urwo rugendo kugeza aho bagereye mu Kinyaga, aho bari bitegeye ingabo za Sekarongoro. Nuko Sangano w'Ubugesera bamwicira mu ishyamba rya Ngiga, barenga bareba mu Kinyaga aho Sekarongoro yaraganje n'abaturage be. Amateka avuga ko Abanyoro bamaze imyaka 4 bidegembya ku butaka bw'u Rwanda mu gihe Sekarongoro n'abaturage be bari barahunze. Abanyoro bakurikiranye Mibambwe Sekarongoro i Bunyabungo, Mashira abahinzira, ariko Mibambwe Sekarongoro yari yagarutse hakuno y'umugezi wa Rusizi mu ngoma y'Ubusozo kuko Abanyabungo bari birukanye Abanyarwanda. Kubera ko imfizi ya Sekarongoro yari yishe iya Muhoyo, Abanyarwanda barwana n'Abanyabungo ndetse Nyiramibambwe Nyabadaha arahagwa. Ubwo Abanyoro bari bahingutse, Abanyarwanda babanje kubatinya kubera ubwinshi bwabo. Bigeze ku mugoroba, Abanyarwanda biga ubucakura bwo gusambura amazu y'ibyatsi yari hafi aho, bahera n'ibindi byatsi ahari habazengurutse. Ubwo Abanyarwanda batangiye kugenda banyonyomba bigendera nk'abahunze, nyamara barimo kuzenguruka ibirindiro by'Abanyoro mu rwego rwo kurema igico cyo kubata hagati. Aho Abanyoro bari bakambitse bategereje gukoma imbarutso ngo rwambikane, bakabona Abanyarwanda bagenda ruhongohongo, bakagira ngo ni ukubatinya babahunga.
igihe kigeze abanyarwanda batwitse bya byatsi by'inzu barundanyije, abanyoro aho bakambitse bashya ubwoba, batangira guhunga batazi n'iyo bajya kuko ako karere batari bakamenyereye. umunyoro uhunze kubera ubwoba bw'ikome ry'umuriro yabonaga akiroha mu muheto w'ingabo z'u rwanda wahogeraga n'amacumu avuza ubuhuha, nuko ingabo z'u rwanda zica abanyoro umusubizo, igitinyiro bashakaga muri afurika y'uburasirazuba kiyoyoka burundu. uko bigaragara mu gitero cya kabiri abanyoro bagabye mu rwanda, haguye abanyoro benshi kurusha abahaguye mu gitero cya mbere. abanyoro bagiye barorongotana bahunga, bamwe batungukira mu bungwe ahitwa buhanga, babura inzira yabahuza n'ababo, baguma mu ishyamba riri i burwi bararikonda bararitura. abo banyoro nibo biswe indara, abantu bayobye inzira, n'aho batuye hakurizaho kwitwa buhanga ndara. bamwe muri bo bahafatiwe mpiri, abandi barayobagurika baza gutura mu rwanda mu bice by'amajyaruguru mu turere twa burera na musanze, bakaba ari bo bagize ubwoko bwitwa abasigari cyangwa se basigi. abandi banyoro barokotse umuheto wa sekarongoro bagerageje kwambuka umugezi w'umuvumba uri mu karere ka nyagatare, nuko bageze mu nkore umwami waho ntare abahukamo arabica arabatsemba, niko kumuhimba kitabanyoro, mbese cyica abanyoro. imiryango migari y'abasigari n'indara n'ibisigara by'abanyoro basize mu rwanda bikomoka mu gitero cya kabiri bahagabye. ni ukuvuga ko indara n'abasigari ari ubuvivagiza bw'abanyoro baba mu rwanda. iyo miryango yabaye imwe mu miryango migari ituye mu rwanda mu buryo buyigwiririye, kuko ntihagira inkomoko n'ubwo ihatuye igihe kirekire. aho iyo miryango y'abasigari yiganje kuri ubu ni mu turere twa burera na musanze mu ntara y'amajyaruguru, naho imiryango y'indara igatura mu turere twa gisagara na nyaruguru. abasigari cyangwa se abasigi nibo bakunze kwiyita abarera, izina bakomora kuri sekuruza wabo murera. mu nzu y'abarera ari nayo nzu imwe abasigari bibumbi, mu nzu y'abarera ari nayo nzu imwe abasigari bibumbiyemo, niho hakomotse umutwaro umwe rukumbi ukomoka mu basigari watwaye mu gihugu cy'u rwanda, ari we kabanda ka mivumbi ya ndabaramiye wo mu basigari b'abarera, watwaraga susheferi ya gitare muri sheferi ya bukamba ndorwa muri teritwari ya ruhengeri. ngayo nguko mwumvise uko abanyoro bateye u rwanda bakabura uko barusohokamo, byarangiye bamwe bibereye abanyarwanda. bikubiye mu nyandiko mu gitangazamakuru igihe cyo ku ya 20 Mutarama 2020. ngusaba iki? reka ngusabe gukora subscribe, like, share na comment. iki cyanga cy'uko abanyoro bateye u rwanda bakabura uko barusohokamo bikarangira bamwe bibereye abanyarwanda kigere kuri benshi. naho ubutaha, caho caho.